ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. North East Cricket Development Council ha janmi chitrik julio arja afsa kalaput ko burami kirang ile aka gi baile aka bha komju ek official bar gi kinhun gi balai khun bha hakani ka ayom jong gi limpung ile aka cricket bala pelong daga board control of cricket India naga benta ka samai jong snam arja apulai arpsa na preng lai pratali ku snam artali ku snam bahe ki de namata ki rang ile aka batibet the best players naga North East zone ba yakini ku snam la yo do kishan lingdo naga ni jala Meghalaya bat kasama yita Roy Pradhan na kajala Sikkim. Kadba ka khusnam emerging player kalale Shah Alto Sumi na kajala Nagaland bat Shaka Sheikh Neha na kajala Manipur. Ukishan ulala siya paw ya kajing Tibet hagani ka ayaw mila ka jong usnam arja apulai arsa. Takaba ulala ban kamay kandai spa lai penyuran hagalimpung Ranji Trophy bat hag Vijay Hazare Trophy. Bat ulalong ru unam tam ni uboding kong na kajala Meghalaya bantit palat arspa ran hag Ranji Trophy. Kadba kasama ita kalakamay laispa nrupu aron hag limpung under 23 women's one day but T20 trophy. Kadba alatu rang yele kai badang khana ulala ban yele kai bha hag under 16 Vijay Merchant trophy. Daka bakamay nruspa saupueron but khur lifelai tali ki wicket. Kadba kane hapat kalakamay shispa nyuran bayo khur saw wicket hag under 15 girls one day trophy nakabenta ka Manipur. Nalor Kishan ladon sa saungut ki khusnam nakabenta kirang yele akai kajala Meghalaya. Hakaba urang kawang bual u Akash Kumar Chowdhury ulay okur ya khusnam best bowler senior men. Hadin bulay okur live saw wicket hagish potli ki jinga kun jong limpung Ranji Trophy. Umani Sharma ru ulong kawang bual ula job ka nam best bowler haga under 23 men. Hadin bulay okur san pusaw wicket haga limpung Colonel CK Nayudu Trophy. But haga State A Trophy kadba u Dipankar Barwa ulayok khusnam best wicket keeper haka under 19 men hadin bulala banyele kai bah haka limpung coach Bihar Trophy kadebas tima daktaru kala sapun ku buram naga benta ka jingyok khur haduk san wicket ka bandairu ka baningkong haka kenhun North East Zone haka limpung senior women interzonal trophy